السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ود تكبراتشو وندمو تشيتوش سنتو تشاتشن سورة الفاتحة استاغلن يقران نو بالله فيقات بزه فيديو سورة الفاتحة اقيمي بفقدو مابراري يسطو لما ازغاجت ጥረት አድርጋለሁ እናንተም ሳትሰላችሁ በማዳመጥ በመከታተል ውጤት ለማምጣት ጥረት አድርጉ ለሌሎች ወገኖቻችንም ሼር ኢንሻአላህ እናድርግላቸው አላህ ይወፍቀን أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن شاء الله ማብራሪያ ሰጣችኋለሁ ማብራሪያ ትኩረት የሚያደርገው መخارج الحروف ነው ብዙዎቻችን የምንቸገረው መውጫ የፊደላቶችን መውጫ በሚመለከት ስለሚሆን ሱረቱል ፋቲሃ በብዙዎች ጎልቶ የሚታየው ክፍተት ምን ፊደል ላይ የሚለው ነገር ትኩረት እየሰጠው ቀስ ብዬ ደጋግሜ እያነበብኩ እየቀራው ኢንሻአላህ أقربالو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسملا ያው ተስተካክሎ በቀራት አለበት መጀመሪያ بسم الله الرحمن الرحيم ይላሉ በተለይ አዳዲስ የሆኑ ቁርአን ያልቀሩ የፊደላት መውጫ ቦታን በደንብ ያላወቁ ያልተገነዘቡ እየቀሩ በስመላ ሲቀሩ بسم الله الرحمن الرحيم ይሄ ማስተካከል አለበት አንደኛ ሐርፍራ ሸድ ነች ያው ሐርፍራ ሸድ አላት ትጠብቃለች بسم الله الرا بسم الله الرا فتحه ستون ስለምትወፍር እናወፍራታለን بسم الله الرحمن الرحيم በእነዚህ መልኩ ጠበቅ አድርገን እንቀራለን ማለት ነው ሌላው ሐ ቺሃ መውጫ ቦታዋ መካከለኛው ጉሮሮ ላይ የምትወጣው وسط الحلقة الحاء تخرج من وسط الحلقة بسم الله الرحمن الرحيم ቺሃና ቺሃ ይለያሉ بسم الله አንዳንዶች አሁን እየቀሩ ያው مخارج الحروف ለማስተካከል ጥረት እያደረጉ በስመላ እየቀሩ بسم الله الرحمن الرحيم ይላሉ ቺሃና ቺሃ መውጫ ቦታቸው እቺ አቅሳለቅ ነው የምትወጣው እቺ ደግሞ ወሰጥ አለቅ ነው የምትወጣው ልዩነት አላቸው ማለት ነው ሀ ሐ ሀ ሐ መለየት አለብን ሁለቱን ፊደሎች ማለት ነው ሁለቱን ሀዎች بسم الله الرحمن الرحيم በስመላ በደዚህ መልኩ ጠንከር አድርገን እንቀራለን ሁለተኛው الحمد لله رب العالمين እዚህ ጋር አሁን ብዙ ክፍተት ይታያል አንዳንዶች እየቀሩ الحمد لله رب العالمين አላ حرف لام سكون እዚህ ጋር ሀምዛ ፈትሐ ላም سكون ال ቃይዳ ለቀራችሁ ግልጽ ነው አላ ሳይሆን الحمد لله رب العالمين ሌላው حرف لام ሳይቁ سكون ለማድረግ ጥረት ያደረጉ የምትነጥርባቸው ማለት الحمد لله رب العالمين رب ካነ ነጥራብናለች መውጫ ቦታው ማለት ተጠበቀ حرف لام መውጫ ቦታው የሚላሳችን ጎንና ጎን ነው የምትወጣው الحمد لله رب العالمين ሌላው አይን ነው አልአይነ ተخرج من وسط الحلق ነው አይቺ አይንና ሐ መውጫ ቦታቸው አንድ ነው وسط الحلق መካከለኛው ጉሮሮ ነው የሚወጡት الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم راح تبقى الرحمن الرحيم انلم حرف راي تشي مشدنات تشي مدنات الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين أهم زيقا متايا وكفتت بزيش آية إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد عين موجة بوتاوا يمكاكلن يقولون مثلا نعبد عين بمكاكلن يقولون من قرات عين إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين سو نستعين عين نشيء وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم زي ما قام يتايو كفتت انديت ነው اهدنا الصراط المستقيم لا طا እንደ አማርኛ ጣ ሳይሆን ጣ የራሱ የሆነ መውጫ አላት የራሱ የሆነ ባህሪ አላት ጣ የምትወፍር ፊደልና ታያችሁ اهدنا الصراط المستقيم አይደለም ሷድም እንደዚሁ ከሲንና ከሷድ በባህሪ ደረጃ ይለያሉ ሷድ የምትወፍር ፊደል ነች ሲን የምትቀጥል ፊደል ነች ያያችሁ اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت سيون أنعمت حرف نون سكون نج اظهر نج دغمو من غزيم كنون سكون بኋላ عين كمጣ የظهر ፊደሎች የሚባሉ አሉ عين همزة حاء غين خاء كنون سكون በኋላ ከመጡ ወይም ከተኑን በኋላ ከመጡ ኑን ስኩን በግልጽ ይቀራል ሁክሙ ኢዝሃር ይሉታል አንዓምታ እንልም አንዓምታ ኑን ስኩን ነች ሌላው ደግሞ አንዓምታ አነ ቢለንም አናነጥረም ሳት ነጥር ለምን የምትነጥር ፊደል ስላልሆነች ማለት ነው صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت دينتالو أن سكون نج غير المغضوب عليهم ولا الضالين زيغا متايو كفتت غين مست غين راسه هنا موجه አለ ተምትወፍር ፈለጀ እንደ አማርኛ ወጋ غير المغضوب عليهم አንለም የምትወፍር ፈለጀ غير المغضوب ሌላው حرف ضاد በሚመለከት ነው حرف ضاد መውጫ ቦታዋ የሚላሳችንን ጎን ማዕቡራ ሰሉ ያጋባ መሆን የምትወጣ ፊደል ነች ስለዚህ غير المغضوب كان እንደ حرف ዳል ነው የሚንቀራት ቦታውን አልተጠበቀችም አልተስተካከለችም ማለት ነው ስለዚህ حرف ዳልንም በሚላሳችን ጎን በተለይ በግራ ጎናችን በብዙዎች የሚመቀረው በግራ ጎኔ ነው ለብዙዎችም አሳል ያሉት ዑለማዎች የተጅዊድ ዑለማዎች حرف ዳል በግራ ጎን ስትቀራ ነው غير المغضوب ضاد غير المغضوب عليهم ولا الضالين زيغا ولا لام تقطنالچ አንዳንዶች ضادን ለማወፈር እየፈለጉ ሳያቁ حرف لام መተወፈርበት ጊዜ አለ ይሄ መስተካከል ولا الضالين ሳይሆን ولا الضالين زيغا ያለው መድ ላዚም ነው በአንድ ከሊማ ያው ሸድን መድን አግኝተናል ማለት ነው በአጠቃላይ حرف ضاد መውጫ ቦታዋ የሚላሳችንን ጎን ማዕቡራ ሰሉ ያጋ መሆኑን በደንብ ከተረዳንና በሚላሳችን ጎን ለማውጣት ጥረት ካደረግን ይሳካልናል ይሄ ነው ቀላል ነው ዋናው እንዴት ይቀራል የሚለውን ነገር መረዳት ነው ስለዚህ غير المغضوب عليهم ولا الضالين እስከ ስተረካ ይሳባል መዱ ላዚም ነው ይሄ ማለት ነው ኢንሻአላህ ይሄን ይመስላል ባረከላሁ ፊኩም ወሰላሙ አለይኩም